Dobro jutro, pravo je vreme za informator za mlade. Na samom početku pogledajte kojim temama ćemo se danas baviti. Prevencija pušenja. Kakve posledice duvanski dim ima po naše zdravlje? Kako se odvići od pušenja? Svake godine, zbog konzumiranja duvanskog dima i zbog posledica do kojih takvo ponašanje dovodi, u svetu umire preko 6 miliona ljudi. Ovaj podatak bio je sasvim dovoljan razlog da mi u današnjem informatoru govorimo o jednoj vrlo važnoj temi, o prevenciji i odvikavanju od pušenja. Mladi sve ranije počinju da eksperimentišu sa cigaretama, pa je postalo uobičajeno da se sa konzumiranjem duvana počne i sa 10-11 godina. Podaci u Srbiji pokazuju da je preko 20% tinejdžera i pre 13. godine popušilo prvu cigaretu. Možete li mi samo reći kada ste počeli sa konzumiranjem cigareta? 5. razredu osnovne škole. A koji je bio razlog, ako možete, mislim, ako nije taj? Sestra me naterala da probam. Bilo da je razlog za prvu cigaretu znatiželja, društvo ili nešto sasvim treće, treba imati u vidu da se zavisnik postaje vrlo lako. Mladi treba da imaju na umu da postoje, posebno u zadnje vreme i u zadnjem periodu, istraživanja koje govore da zavisnost može da se razvije čak i za manje od mesec dana. To je jedna stvar. A druga stvar koja je jako značajna da ne mora da znači da je zavisnik samo onaj koji puši svakodnevno. I to ujedno i pokazuje koliko je opasno eksperimentisanje sa cigaretama. Ništa nije bezazleno. Ne zaboravite da ne morate biti pušač da bi vam pušenje naškodilo. Možete imati zdravstvenih problema samo zbog udisanja dima koji ispuštaju pušači ili takozvanog pasivnog pušenja. Jedan od primjera kojim ću ilustrovati je da, recimo, boravak u baru, u veoma zadimljenom baru u trajanju od 2 sata je jednak kao da ste popušili sa aspekta udahnutog dima, kao da ste popušili 2 do 4 cigarete. O štetnosti duvanskog dima mnogo se priča, ali nikada nije previše, pa ćemo vas podsjetiti da osim kratkotrajnih posledica, kao što su povećanje broja srčanih otkucaja i slabljenja čula mirisa i ukusa, postoje i dugoročne posledice koje se pre svega ogledaju u samom broju ljudi koji su umrli zbog pušenja i izloženosti duvanskom dimu. To su pre svega bolesti srca i krvnih sudova, maligna oboljenja, respiratorna oboljenja i brojna druga oboljenja koje samim tim jasno je da se razvijaju jer u duvanskom dimu ima preko 7.500 materija, od kojih više od 60 dokazano da su izazivači raka. Ipak, s obzirom na to da se mladi smatraju omnipotentnim, odnosno svemoćnim bićima, sve ove nabrojane posledice često ih uopšte ne dotiču. Pre će možda nekad do njih dopreti informaciju o nekim kratkotrajnim efektima, kao što je neprijatan miris kože, izgled kože. Ali ponavljam, sama informacija o štetnosti pušenja je samo jedna mala karika u prevenciji. Tu je pre svega značajno razvijati neke veštine, kao što je donošenje odluka, kritičko mišljenje, razvijanje i jačanje samopouzdanja i pre svega motivacija za zdravim stilom života. Sve popularnije su i takozvane elektronske cigarete koje su se na tržištu pojavile kao alternativa klasičnom pušenju. Svi proizvodi ovog tipa koji se legalno nalaze na tržištu jesu zdravstveno ispravni, ali treba znati da Svetska zdravstvena organizacija napominje da uticaj tečnog nikotina na zdravlje nisu dovoljno proučeni, zbog čega elektronske cigarete treba koristiti sa oprezom. Ako zaista želite da ostavite pušenje, odmah ćemo vam reći da želja nije dovoljna. Važno je doneti odluku i potražiti pomoć profesionalca. Treba znati da su u prethodnom periodu obučeni timovi u čitavoj Srbiji za pružanje podrške pušačima, odnosno za odvikavanje od pušenja. I ono što je značajno, ne postoji ni jedna metoda koja je univerzalna, najbolja i dobra za svakog pušača. I
Još značajnije, ukoliko jedna metoda ne da uspeha, to ne znači da neka druga metoda neće možda dovesti do odvikavanja od pušenja. Ukoliko ne želite da imate izborano lice, žute zube, žute prste na rukama i nokte, ako želite da sprečite neprijatan zadah iz usta i ako ne biste da jednog dana imate ovakva pluća, nemojte da se premišljate. Odluku donesite odmah, jer statistika govori da pušenje ubija više ljudi od saobraćajnih nezgoda, side, kokaina, pa čak i heroina. Ako ništa drugo, budite površni pa razmišljajte o uštedi. Za pušača koji konzumira paklicu cigareta dnevno, ona može iznositi 6-7 hiljada dinara na mesečnom nivou, što vas, ukoliko budete istrajni u svojoj odluci, nakon godinu dana može odvesti na putovanje iz snova. Hvala vam što ste i danas pratili Informator za mlade. Nadamo se da smo bili dovoljno zanimljivi da nas odgledate do kraja. Vidimo se i sledećeg vikenda.